Bale di abot yan ti kanal ti amyanan ti kandaan sir. Bale napunduanan para iti 2026 nga budget ti munisipyo nga Oo. ma-repair. Bale ti ngamin dati nga purpose na lang di sir. Kasla terminal lang kumati tricyclean nung gasang-gasa ta pagpagnaan mo't ngamin ti dadakkel nga digiti lugan, heavy equipment. Yung ti namin lang nalipatan min pa ni sir, di markings na for tricycle parking only kumalang. Yung isitro nga na bike nga natenggal yan. Dito nga project sir, 5 years siguro sir nga na-implement. Nung idi lang last year sir nga naababutan. Sir, ano kinagpaiswanan na nga dapat digiti abot-abot dito'y likod ti munisipyo ken digiti pagnaan digiti barangay roads nga nabayag nga nakatenggan nga awan karot signages na sir, so ano kinagpaiswanan na digiti sir. At dain pan may nga deti barikada na sir, dito yan sulit ti kasta munisipyo. Okay. Bali karaman na pwede yan na punduan para 2026 sir. Sunod pondo na amin dito. Bali 500,000 sir. Apa yung tatala nga mapudwan sa Hindi lang kami last year nga ko sir na na-iring? perdi. Ano mo pa uli na bayag mo? Nung sakit na sa un, sir, digiti dadakkel nga truck ti rason. Sir, digiti heavy equipment. Mga nga substandard, sir, di pa nakaharari na. So, Ti talaga design namin sir katanga pang heavy equipment kada digiti heavy vehicles. So, gapo Pang iti light dati, lang. sir, at ang plano tayo nga panangipawil to, kadagiti dadakkel nga lugan nga magdadri, sir. Tuno masukatan DJ cover na sir, i-design min ton nga pang heavy equipment. Okay. Kan digiti nadatagsan nga luganan. Okay. Sir, no, ada pa digiti kalikagong mo nga maipadanon ka digiti kalugaran tayo ti pasukin kang na digiti agrek-reklamo ka digiti nga natenggan nga abot-abot iti sentro ti pasukin sir. Aramidan mo ti munisipyo ti aming nga kabailan na tapno matarimaan dito nga kanal. So nga pinapunduan da Apo Mayor ken da Vice nga matarimaan ka dito 2026.